Hakasta perngap kalai puai direct naila rajapsan kawai kali martiban kemudian new registration number ML not san V kendai nyau san riu kalakam ding kensan hakaba kala Ing-Khong khat nak jing mamdu kitli ding katkum ke jing itu general secretary Shillong Mail ba lambok laong ba kani ke jing cha kala cha kapor live jamin step AA haka cakap peniang kali kemudian khmat ka Tirat Singh Memorial Hall ke Shillong Mail laong ba kani ke jing cha la sakhi da arngut ki bathiami da hakawai ke kali kemudian haka tei cakap peniang kali bat kum tamar mar kila pentep skinong lam Shillong bat nakaliang ke Shillong kila pentep pat Shik Fire Service Station kila wan poi hakapor babiang bantem mi kading laong ru baladan sakawai kali kebayang hajan bakatai kali martiban kebalat thau nak jing syaklang kading adin buk trai lon poi no hakapor babiang ban wengi kali jungu hakapla shueng mu mala tanghi benta bumper ban headlight hadu bo penmi gini khubor ampadio jing tep satya ya kadau jong jingkem ding katai kali. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.